मु प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पंग व नाराबाजी शुक्रबार चोंगु प्रतिनिधि सभा मुजा छिन्यागुको मिनेटे लागि छ्यामला शुक्रबार मुजा सरकार आर्थिक अध्यादेश 2078 न्हेबेगु जाधल दुकुख मु प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सांसद तेस प्रतिनिधि सभा मुजा न्याव हे पंग थंगुख रोस्ट्रमे उना उपि संसदीय मर्यादा कायम या लिसया नारा थ्वेकल नारा थ्वेका चोपी एमाले सांसद तेता सभामुख अग्नि सापकोटा तको हे मुजा याउको न्याके बित इनाप्न यन दिकुख एमाले कारबाही आपे सांसद यता सभामुख कारबाही मयाग व उमसन हुकु पार्टी चाकुको धासे एमाले संसदीय पंग थंगुख मु प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पंग या दथुइन राष्ट्रिय सभा मुज्या राजनीतिक दल सम्बन्धी निकोगु संशोधन अध्यादेश 2078 न्हेबगु एमाले संसदको पंगाइद थुइन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड उगो अध्यादेश न्हेप्यादिगु ख अथे मुज्या संविधान सभा दुचपी जुठबहादुर खड्गी जेबी टुहरे हो मे मधुज महेन्द्र शेरचन या मधुको प्रति विचार हाका शोक प्रस्ताव पारित यागुदु थोयान ह नेकपा एमाले वंगु बुधबार मुज्या पंग थंगु ख आ राष्ट्रिय सभा मेगु मुज्या वैगु भदौ 28 गते सोमबार छता इयर लागि सतोगुदु।